Ochiko Bremai no enne enwumre nsem twefo akrukra kopa ba yede ba beda wo se yenwumre bremu no nsia no kasebo ensem a eba ne yaka se beboa de nteche ede afa Sompa 93.1 FM eno wa santemantem kropo kumasimo afa Sompa 98.9 woti enka ewo sunyane ne mpotemo Sompa 90.7 so eton sam no ede ama de hye wobune poye mantamfo nyina da ensam no de wobetie bie wo mu no ene se chiamehine ya wono ewo mra hyebedwa abusia ye kase ya wode atudwa samra hyebedwafo be se nan wakonnwa no eyade a wobutu no a enya adwuma bie mu nsem eyade a yede eba bedan wo saa so na abato kese ye de yenim no sebe ya ne manyina bekoye ntina abato bedwa no adanse bie de wosusu sebeboa ama fan yenso atodwa ewo afiwe se yabato ni mu na kode o wonum so ayedwuma die bi ni nyina da eye abato no sebe ya asumdwie ebeto akoso ama bibia nso mu ada ho no ni nyina emu ensem ba bi akoso ni nyina no ye bedane ekire ede amamo ye rojon dramani mahama nso atoto bi ede amana dan kwakufu ado efa galamse ko ne ho a ye beda ensem a woka ye ne di ede akyerew ewo kase yi mu ebusia ya kase ya franka kitafo abede ekire ede ma ndc amanyoko no ma mi chain wono so ede nsem bi ato na nahimanomfo ya wonom ewo sunwane ne mpotemu a de okwasi wo ne nyina no ene empuntu ahodo a ebetimi afri ni nsem no aba beboa wonom no ye de ne nyina so emu ensem no eba abeto wanim wode wani kiremu wo ndc amanyoko no ma wonom a kire se womu nipa bia wode wo makwa gina senko wonhwe na wontimi nwuramo ewo mra hyebedwan wa afi wasi abato ne koye ma wonom na abato bedwa ne ye wonom ade bia wosusu se bia ne nyina no abato mu nwiemu na wo pese kwaso ntina watu sa anamo no ebusia ensempi ka wese no ho na enne enwumre mizo free drink de 5G meza wonom aso yasene ya yede ebre wa no de kama pa ya wunya bia betimi akoye di ama wo 21st clinic ya sciatica expert eya na wode wani akire wo na wosisi achie ntini ye san wo fa to ase ekosi wonantini wode ye ha wo ene yade ahodo no akoto ase ede afri wo Sompa chede enso kitadwumedie yimu eno nti ya sebra kakra bi ekita wo bia no fa beka yede ho achede kwan so ne fa ma mekunafo enwisia ne nyanka woni biefo sebe ya bronyan won so wani je betimi awie wono mpeye eye koko ayam team ana se ebia wode anakoye sisi yade na ha wo a 3 eba center CN cancho sell the 3 cold cups saba wunya bi edonomu a ebeto ase de amount wakwanto hu nsem nyina da express group wonom se wonom ede to wo mabem ebe bibia so akoye ede amount ebusia yete wanya ne wonam ne moja na enya enu ntine to da bia na wa mompa ya na niema eya kachi ede amount enu ntine o man hene ya wadubu ache wasi liberty conference wode aba enu ntine bosome ebi wa ne yakwa no bosome mienu ene October de no baso nyankopon ya adoma memenda ebe ni na watch pepepepe ntino eya no wahia ye ewo Jubilee Park imi pro wonom so so yasene waba de ama adwadifo wose oba bepie mu ewo eye China ntino eya fa ho ehyem bi sika akra bi na bibia nso akoye de aba wadwuma na busia enwumeko ya da Roma na wo so yemu ama enwumre no siabem kase no ye de adan mu wada Roma bresem no wo nsem esi ase ne yede bedan wo na emom ya kan ho e wo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV www.sompaonline.com ensem no so ye de akogu ho kotie bi na kenka bi free ho medi de ohene ire maame akua yeboa esiama bronya fe yenjebre ne adaje na ensem no sene esitie no yentime emfa ennan mu efri bese ena no brada ena ebeto dwa sa wode wani kiremu ewo mra hyebedwamu a mra hyebedwafo bese enan ya empempen wonom ebi wo NDC na ebi wo MPP amanyoko ni dimu wo mra hyebedwamu no
wɔnom akyerɛ sɛ amanyɔkuo no hyɛda mmoa wɔnom ti wɔte wɔn ho akɔgyina mu kɔntɛnkorɛ na wɔnom asa premrahyɛ bedwadwa no ɛwɔ afiwe sɛ yabato ni mu asɛm ibeto dwa no mrahyɛ bedwam titu akɔyɛ wɔn tirim kɛsene wɔdwere ho baabi a wɔse wɔn te aseɛ ɛnam saa yɔ so ama yɛwura Helena Idrisu ɛde adesrɛdeɛ egu nkrataa so ɛde kɔma Speaker of Parliament yɛwura Abansmana Kingsford Babin Sada Roma sɛde amamra ne siteɛ ɛne wɔn dwumadi ahodoɔ yɛ wɔdi wɔ fie hɔ no wakasa wa makwa masade na koso se obi ye mrahye bedwani ewo NDC amanyoko na MPP amanyoko din mo na wo sese de ne nsa so na chi adware enti no akasa ete ne ho na akobɔ ne braba be place akonwa ne bi dia enya ade yeye na ye Rasmana Babin enya ade a wode atemo biada eba ye ɛdan no brada ya asemi beto n'anim no na enne day na panyin no etena na konwa kɛse konkronko nimu na bra wakasa ye na asɛm a waka nyina ne sɛ adesra na sɛ petition ya yewura Helena Idrisu de ba ye no wagye atomanu ntine gina sie ya wo sie nyina no ene sɛ enipa nan ya wo NDC ne MPP amanyoko ne di mu na hyebedwam ya wo se wote wo ho no wabutu wa akonwa woni akonwa biada di sɛ mra hyebedwafo ɛwɔ mra hyebedwam ho na asɛm we say eba ye ne yenkonkotie ekwan ya yewura speaker wafa so a woda na di ede kyerɛ 18 to inform the House of the occurrence of a vacancy of the seat of a member under clause 1B to E, G, and H of Article 97 of the Constitution. Accordingly, I proceed to inform the House that by the notification of the polls, the following members of Parliament have by their actions vacated their seats in Parliament. The members are Honorable Peter Yao Kwache Aka, NDC MP for Amenfi Central in the Western Region, now referred to as an independent parliamentary candidate for the same constituency. 2, Honorable Andrew Amwako Asiama, independent member for Fomna constituency in Ashanti region, now referred to as MPP parliamentary candidate for the constituency. 3, Honorable Kojo Asante, MPP MP for Suhum in the Eastern region, now referred to as independent candidate for the same constituency. And finally, Honorable Cynthia Mamile Morrison, MPP MP for Agona West constituency in the Central region, now referred to as independent candidate for the same constituency. These MPs cannot be allowed by law and my good self to continue to pretend to be representing people that they don't believe in. Ebusia Suhum Abatuam Pesia so Afe Formina and so Abatuam Pesia so Mrashe Bedweni and Afe Monya for Peter Yaw Aka men Fimpotemoho and Enipa Bako Kawatrese Mami Cynthia Mamre Mollison wono so agona Potemoho watrese nya dia enipa nan wo betimi akwa akogina mu biemu e wo Mrashe Bedwam se Mrashe Bedwafo na MPP di mu no Formina Mrashe Bedwani de wo se no ye kwanta kronso ne de wasa agye to mu so wasa ekwa akogina mu de ama MPP amanyoko ni ntini nyina no embra no emma ho kwan ya wode cross 1B ekosi E ya woto aso ogi wode ko ye se wagina so ka se wonum enni ahenie bia di se Mrashe Bedwafo e wo Mrashe Bedwafie ho ye Rasmana Kingsford Babin wono ni achame hene ye wono eye Mrashe Bedwam ho edi ne hene e no wode nsem we se atudwa na temo yi ba ye no ena dom dodo ne ba no deni onmunyafo Alexander Fenyo Markin was na temo be pa na ye Rasmana Kingsford Babin what do you mean? Some few comments on the matters you've raised, because Mr. Speaker, these are very grave matters. The matters you've raised are not light matters. They are very grave matters that I would want to comment. And Mr. Speaker, so you want to seek my leave to make comments? That is so, respectfully. Now you agree it's not the practice. Mr. Speaker, you are just seeking my leave. Mr. Speaker, as it pleases you, with your leave. With your leave. Well, yes, you may do so. Mr. Speaker, thank you once again for the leave granted me
to comment on your communication you just delivered. Mr. Speaker, you underscored your submissions with a very important point, that the matter that came before us has interpretation reliefs, and that you do not have the power to interpret the Constitution, and that your duty is to enforce. Mr. Speaker. Honorable member, you are not listening to me. Mr. Speaker, may I finish with respect? All what you said are wrong, so Mr. I Speaker, cannot continue to allow you to keep on misleading the House. Mr. Speaker, please, if you think that this is your house and you didn't want us to talk, so Mr. Speaker, we should have. Honorable Majority Leader, you are. Ewusia ni ekotwagu ye eye dom kese no won ba no den ye ruafa nyoma ken na otutu bi ma speaker say na enchase ya wode medie enye wudwumedie no na enchase de kranya sa nete wode ne so obehwe amamra aye adwuma e wo fidue mu hasenom na wonom e ka kire so na busia ni aba beto dwasesia ene se yewura atofo se wono ene edom kuma no ba do den wonom so friends and trefo nhemu e wo asem kro ya ho kire se yewura afanyoma kene ne dom MPP amanyoko ne dom e wo brahye bedwam no wonom ntia se e wo nkyeremu a ene adwensie ya yewura speaker de ama no a wose obekọ Supreme Court na wonom akọ penchase wo ho se ne e ba sane atemu oni beba no sa pepepe na wonom ebekọ no ye ne di nsem yechi de ebefri mu atobia na busia ye ka cha mo se ye mama so ensi ewo ho ye nto ensem no so na ye fa ye ne enkyeremu ewo afiwe se wie ya abato kese ye da ye nim ne ho enam sa yo so ama panyi pa ya wono eye panyi abedi akire ewo electoral commission ho ye Dr. Bosman Asari wono so de nsem wato dwa se be ya fan ye pepepe ye ya somdwe wo bi entimi enkogro na topre ema ho techema ema ne fa wo ye na biadaba ewo se entiase bi nkoso ewo abato ne kenkan mu ewo abato na wie ye nintino wo kire se mapanya dwa no abato ne nyina ya to wi amantam bia no wono bekan wo mu de nya afa ni ye kan nyina bom de akonkran anase ye de kokofodua anase ye kan nyina bom de abekomase wose mantam bia obewie bia no na wono maka mu de na bom ha ye bra mamud ba omie bia asante mantam wawe wa ha senom e bia fra mantam nso no e bia ewra mahama wawe wo ha ma ye wra e ba omie akodi nkan wo sa pepepe e na wo kyese wo beye no ye nkotie ensem a wode tu dwane bimra 40,975 polling stations, out of which 328 of them are for the special voting centers. The special voting will take place on December 2nd. So we are going to use 328 special voting centers for the special voting. For the main elections on December 7th, we are using 40,647 polling stations. And for each polling station, the Commission will deploy 5 officials. A presiding officer, a ballot issuer for the parliamentary, a ballot issuer for the presidential, a names reference officer, and a verification officer. So at each polling station, we are going to have 5 individuals. And there is something new we've also introduced in 2024. For each constituency, we've employed somebody who is going to work as a collation officer. The Commission has noticed that 2 days to the elections, our district officers, returning officers, they don't get to rest. And these are the same people who will be doing the collation on the December 7th. So we've decided that let's employ people with statistics, mathematical background. So for each constituency, we are going to have someone who will support with the collation. And at the regional level, we are going to have that. And when we look at the structure of the presidential, the current CI 127 allows what we call regional collation. So for the presidential election, after the polling station, all the results from the polling stations will be taken to the constituency collation centers. So from the constituency collation center, then all the results will now go to the regional collation centers. So what the Commission is doing is that we are going to announce presidential results for each region. We will
announce presidential results for each region, and the parties are well aware. So at the polling station, the parties will have their agents over there. At the constituency level, the parties will have their agents. And at the regional level, the parties will also have their agents. A simple and short. Not just a Dr. Bosman Asari no, a deputy commissioner in charge of corporate services, and I call a quote no. Na a word you made dear or quadrina seer, and some way say a two jano, a wabra, a coalition of domestic election observers. Kodeo, one so. Ede eye dwumadi ebihye so ni nyina no eye abato we say brani brani na don eye na wonom ede omaniwa edi abato achi ewo abibrem atoye fam asenom na no na Ghana abato omadi akirache na wonom akira sa fi we say so no wogina wona so obehwe ama bibia so atimi akoboko ede ama abato we say ama fan ye ene pepepe ye so atodwa na bra na wonom epa dwumadi ne ho entoma no na ye Bosman Asare okogina se a woda sa ensem no edie na no si yape na Mama Elizabeth wono so na wodwani kiremu wo kodeo ekuani mu a woye titirani abedi akire anase woye na pamfo ni bia wono so ekasa ye edansem adi sei edemaye. Consistent with this mission and practice, Kodeo has embarked on a comprehensive integration strategy aimed at fostering credible, free, fair, transparent, and peaceful electoral outcomes. Our interventions cover the entire electoral cycle, that is, activities targeting electoral reforms, the pre-election, election day activities, and post-election phases of the 2024 elections. Since 1992, Kodeo has held 8 successive elections, which have been largely peaceful and credible, a feat still uncommon in many countries in the West African region. Ghana's highly competitive multi-party elections have produced 3 electoral turnovers. Ebusia near 10 and Ken a co-chair de Macodeo, Ora Elizabeth Villas, and watch as a frafia pima hem cradio crummy no mono, and a one asher, Esha seer, Edwani di about to our watchy, and what a bibrim at a yefem has senum na. Washer about to a bessa Makuma Cobes and watche, and a one metimidi when near dear chira, Aquaye wa Blanti Somu Yanti Jaminteno, a few ways say Ghana Diano Sono, Wojina Wanaso Pampe, Sadbaya, Bibiaso, Ebeto Din, Ediama Yen, Ewa Abato we say more. Now, yeah, Quaya Rajon Damani Mahama, Francatuni de Ma NDC Chibata Manukono Diemo. One also to be Ediama Nadonko Kufu de Mampenny, Send your Quajina baby and I, Galam send me Betoye, Yera Mahama Penso, and a sha sia naso no sono, a bet tiny muo, a brand no yaman penny naso when Simia Bibia Fawunteno. Ma my Ghana de change chess of boning in that, and for Messini Triso say, one on a galam say, and also Kofa Baya, Nasa Bibi Sentinel. Yera Mahama so was said, ya ne was a ya. When Timia obo mi fita du kudemano, and when tin blame na nasa suboni biwa, yentime and fama ye Ramahama. Ye Ramahama sawa nam na water tia sem we say to na so no say na ade na dru so to ase afede wo yi boy dum ni adan we say nyina no anything watoto bi pa e de ama na adan kwakufu say won hwe so na won to galab say na se nye de hia ni. As Sam George said, President Akufo-Addo said I should come out clearly on Galamsey. It looks like he doesn't live in this country because I've commented on Galamsey over and over again. The University of Energy and Natural Resources gave political leaders the platform to outline their policy on small-scale mining. And for a whole hour, I outlined our policy. After that, there was questions and answers for 2 hours. We were there for 3 hours. So he should just tell his Flagstaff House media to get him the tape of what I said at the University of Energy and Natural Resources. Recently, when I met the clergymen, the Christian community, a part of my speech and the questions and answers was again on Galamsey.
and small-scale mining. And so, I mean, there's a lot that I've said. It is his responsibility. The people of Ghana elected him. He's currently the president of Ghana. And it is his responsibility to deal with Galamsey now. I know that after 7 January 2025, when Ghanaians have voted for me, I will take that responsibility and we will sort out illegal mining. Ebusiani okasa ye Rajon Dramani Mahama na mokaya na no benadano na nana dankwa kufuado wode na ase eto ehihye so ewo my Ghana mu ase no nse obetina so yi be se mfie nwotwenie Ghana maya de hye aboa no nti no wo ba bekwa na wode aseda na ema wonom nti no kogina mu ewo etifi poye mantam ne mu na ho na wokokan Galamsey asem no na wo chese Mahama ya de bia wasi wo mu a enam Galamsey so aban wasi achechi wo mu no wo ba obeyi wo mu wanu kro ya sa akokan se wo ba wo behwe na wasa atwa Galamsey na no na dankwa kufuado se hefa pote na wugina Mr Frogo yebehu na na masase so yebehu na na msom nti no enkebe ya Yewura Mahama mra bonten na won kire ba bia wugina wo Galamsey ko ne ho a Yewura Mahama so de anu ye we say de amano no na NDC amanyoko no ene yeda soada ejina wonom so de mu na wo de wani kire ma osunya ne West a Frankatuni abedi kire de ma Yewura Mahama Professor J na opoku agiman wono so ene nananom ba hemafo ya wonom wo esunya no dumase ene mpotam wo nyina no akodi enhyemude ama enam sa yo so nsam dodo na ena wo kire se Nyankopon ya dom Ghana fo afo nkokromoti ankame wonom na abato we se nkwa wie no ato amandisi bum 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 ama wodi nkunim abotire na bode a ene ne pa wodo ya wo besum di ama Ghana man no ni titru ede ema no enye ebinie na ne kasa ni mu eda nanahema ya wono ewo eye odumase number 1 sunyane dumase number 1 nana ya adanse puduo ono so trese wono mo how pa won potam wo hwe niam ahodo ye boa ma setene mu ye nikan ye de no a ya ade a niam pina abo wonom ti no sendisi amanyoko no ba adwaso a won kai wonom sebe ya niam nyina so ebekoye ewo asetene mu ni nyina mu no Professor J na nsam a wo kan ye no sei ene wo sei no na mechanism esi say no no da na yira no ni ko ni na ba ko na ni dia ho no ni party ba ni a osija ono le ni na party ni no dia ho no ba o say si e bi ni ni say ma ya officer e bi ni o ni ejo ni ti wo ba yo osija yes John the boy gina won so the boy to won so say no anko na ni yet me hefi it me show na show ebusia na asumude papa obaba ejani osisi ni bebre wa bempa ni owo na magana fa wa no abaro yen ni so nti ya ba ni na ko enko ye ni na eba me sanso a obi an le gina ye Ebusia Professor J na opoku agema tuapemu de Mayera John Dramani Mahama na yetie no no na yekwo ensem foforo mu speaker Yewura Babe na kasa no wabra na yebo ne no ade a wo kire se nipa nan a wobutu wankonwa ewo mrahye no wode wani kire mu ewo Amenfi Central woni monyafo Peter Yawaka wono so eka ho ebi na ni nyina mu na abato bedwa no so aba bonte kire se I said, the one year may be in Quayent and on Yadi or Bema Quine, a man at Ginemo, Ediama, Amanyoko, no, about to say more. And I'm sorry, also, I'm a NDC, Amanyoko, near Bressa Crodom, I'm a water to be at the Ma Isino. Na Fifi quite say, you're ready, you are no an extra for penny at the NDC, Amanyoko, no. What dress about to Mumu, ne Quayana, Isi, Womunam Sui, Nanka, and yes, sir, a dear baby. Amenfi Central will not be silenced. The Electoral Commission has awakened a sleeping giant and will not back down and we will not surrender. Let it be known to Jean Mensah and her cronies at the Electoral Commission. We see through your tricks. We know what you are trying to do. You want to turn Amenfi Central into another cell where an entire constituency was disenfranchised, where the voices of the people were silenced, and where democracy was hijacked.
But hear us well. Amenfi Central will not be another sow, not on our watch. The NDC will fight back with everything we've got, and we will not stop until justice is done and the will of the people is restored. To our supporters, we urge you to remain resolute and be ready. Stand prepared. This fight is far from over, and the next steps will be announced very soon. We will need every hand on deck, every voice raised, and every heart committed to this cause. Because the forces of darkness, those who seek to undermine our democracy with their disgraceful shenanigans, shall be defeated. They will not prevail. Ebusia, the wakasa ye trefo penye de ma NDC amanyoko ne rafifi kwete ena wo kire se wo hwe ye raka free wono NDC amanyoko ne de ma medjoana jankujo ena aba be hye na nemu na enumo no na isi ne kire se wontimi nyinemu ena wo mo kire se nya de omo so beji atom nti obehwe na wagina won na so koto krampo na wobekọ sebe ya ma medjoana wobeta abegyina mu ede ama NDC amanyoko no ye kọ yanim na ya boewramu e wo complementary education agency kaneno na ye from non-formal education wonom eni Japan aban atokese ya wonom ekire so my Ghana mu no wo hwe enwuma ho akwa atwe ede ama ye na ne titu ne mabunu enam sa yo so ma banchire wonenam ama ensa eni adwuma ye no bonsambo ne pente no ama ne bonefo sema hodo na no ena efri emabunu ne mu etodwa ya eha amanfo adwen eno ti wonom behwe na ensa no dwuma ntete ye bia hodo ye yesuku no wonom atimi ye bie bi e wo potam ahodo e wo memu na atimi aboa ama my Ghana adehye nso anya bibi e de wonsa ye ama botom so ayedu e de abo won bra enam say so ye Emmanuel team wono ene deputy executive director e de ma eye ekwei woni nananom hemfo ahodo ye wonom so e wo mankran so ekodi enhyiemu ensem dodo na no ene nkyiremu ahodo e no de toodwa to be a chopper say a bride man apa ho kaka you made the do the beer and a baby what you prefer when you are putting on baby wo koda any ade no na in your challenge kaka traffic kaka ni adenti e be sese o fa che nana said the penny di kaka ya you made the ade ba ha na you made the eso and am here me isu kita di anodi Japanese na ye complementary education first na fe non-formal education ana na do dan kwakufado bitimpom obaya se asu ani so mampeni ana ohwe se da bi ye wo free education aba na mum ye won kwofo a bibi nti o ma nya akwanya ko school ana mo be na sisi wotu se de be ya omo so benya akwanya na mfia wadi bi obeso go cop school so what say bibi no oye ana omu eden krata to forma e call parliament ma parliament ko pass at 10:55 a year complementary education agency na edwumedi aba de ahye yansa ne bi ne se mofra omodi mfie motwe e ko duru sia bibi jo so mo school dem mo ni school dem no ye fa wo ne atete wo mo na sa do mo ko school Ni wakasa ye ora Emmanuel intim wo ye panyi kwankyerefo abedi ekire e de ma complementary education no anase agency na kane no ye friend non-formal education na no si ya pe e na ye Rabogo Matthew wono so e de ensem tudwa wono na ye acting executive director e wo Asante Mantem asenum de ma ekoi wo kyerɛkyerɛ ma de kodie nti a wo bontoa na okopie mu e wo ahafo no Southwest abato mpɛsoa so a wone mankransofo ekodi nkita ho once one be papa on your ban one papa who are in some waiting inside you but na bit my Japan ban says to me it's any panel which my boy my Ghana it means answer no make na any panel so it me edit to say be a doctor no ya so ban no it me pan na every year a dance before no we are license for we are dancing say carpenter no we are very man carpenter here car no we are man can it say they ono be pipa that's why it's engineer no so tu kan o Ghana na so pedwa bi aya the cat an kwa na ni moyi ni papi na asua de okumase aye Peter mo kun sheka so ni na me so ni school plant ko pa adwuma na ya se we libra
Ewusia ne krokra mu no na nana amankwa etia mankranso hene wono so eso ensem wese mu no wose mo piafo ma yade e ma wodi sei eja won kwan asoma modi aba no enigisem da bia na ebefra tuntum ene enigye da asoma aye ni de na asonani ase said I didn't talk for one honorable go so bad no be da di kurumu ya ni ka oda buso force and I say nsa no beto na asem so no oda honorable go ani abusuani na se ya bobo ko timu ni na baleta tia omo efira ma ni ba ya di oda o Japanese force o mo de ka si se no al fa be bia na abisi kurumu Sompa TV sunie enyumre no nsiambrem kase no ena yegusu ayede ema mo no Sompa 93.1 FM wote enka wasante mantem Sompa 98.9 enso ewo sunyane ena Sompa 90.7 so won kranza woto nsam no ede amabropo ye mantemfo nyina ma wa swetimi atibie na kayen wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV yenkwa yenim ohwe omaiga na mu a enyina ma wode ho nsem no eya na atoto apekakra enam sayo so man krenkra bi nso eboa sebe ya ban ko ade no ya enso my Ghana no obetimi asom bi ede amayen na so ye kase ya no asogri adwumeko ya wonom so ahode ne ye wonom so etimi eboa ema ejina ne naso no aban no etrese wakwakototomo ya wontimi enye adwuma ebiem ena yewura Samson ade ya waben enim de ewo ahode ne ye enwuma ahodo emu nchechiremu ne kwone ne banyinemu no wade kwakwobo ama aban ne se anamonto ya wotu ye ne de adabra kankabe ya wonsamra biem na wanhwanse sa na adwan wanhwe ebe kakra no my Ghana anyina hode ho nsem no ebe kwa atwe de ama yenya bimpo ne de adijuma wanhwa ebe krakra bi e de fra ma hodo so ansa na yensa timi akambi for the sorry as of before $259 million. Almost a cool Canada. So what is the point here? Almost so a year in Miami. How can she have a so and I thought the car, yeah, I walk and can put them one and yes, I say that you never to you do not pay any soy. We are said because in Canada, I'm going to be a year, you do a partner, a movie every megawatt of power. I have a place megawatt of power. No, yes, I want to go and I megawatt of power. I'm going to be a Caniano, or be a nebit, the other canonia, that's I said, do so about more modern Cania, a year, one also at the cover because so be ever coastal, not say you do in Caniana, and number say, it's the idea of compare a year and return, not so much now I a year Bekru, not the account. But they are Okotona, number one, a bed. And I bet we saw Kotokana and Supatria Satum, the hotel cashier and the air by Emma, a year cost of doing business, no, as well as as some I can say, yes, not easy for any advice or moon Piacanum. The idea of a more club fears, you will be able to say, cars, water, mechanism system. But for instance, and the big I said, a year, at the time table said, why say any responsibility of Bianchi will be able to more I don't can hold the cook radius and what you say. Now will invoice will cut up and near Channel. And long as soon as of the sea for a year, January, the sea a year, October, you know, what young Macon is the first only best for the 3% bet. There's a moon check can't be required. That's yet about Montria. It is the answer for mechanism. No one. I just said, what is can you are? Talk of Yakana. I didn't know Montria. You come out at the next airport. Yeah, you should come here privilege you. I'm not going to know the Kajanka. It's a Piahoka, not I didn't see that the candidate Adentina sikano entime enko ema Ghana Electricity Company no omu sikano omu ntimi fa nkotua asogrifo ka nam so nti omu si abane de omu kenti omu antwia omu so ato wono mu adwumani mu a akwa sansem wese nyina so de abenti kokobo ene adesre na yewura Samson adede ma abane mpanyifo sa wonhwe na woni adwumakuo ensi nkonwa sebe ye ka bie wom bia no obetimi atua ede ama wonom ebusia
21st clinic ya sciatica expert wada Roma bomodia na ekwo 15 branches a wabiebie no de ben wo na ekwoje ayaresa yade bia no yade a wo to ase se yesemu se ye wo de no wakoma na ye wo ya awo ho nsem de ben na ha wo o se massaging treatment course laboratory test ahodo bia so no wo ye bi 0540 311 311 0540 311 311 na wasi enka ncho so gusua e South African no mo Swaziland wo Zimbabwe na se Johannesburg na wo wada Roma fa ben na frɛ wo na doctors ne metu nyalo wa hodo nyina se ni titiri ni siatica no emfa emaw 0244 915 116 na waje wo so mizo free drink ne 5G miza no so edaso a wadwama so kopebi na ennom fa serve ahọhọ wodwabo dwumedie biase a wato nsa ede afre dom no na enigye nso ene enmunyam enye wodia bomode frɛ 0246 270221 0246 270221 na yentimi emre ubi Sompa chede wan na amami asafo awrade bibi abanhye na namu wanya mankoma yi mu bi no wanya amami asafo awrade Yesu Kristo ne ka asem we sente no wose ye ba bewo no se de nyansafo no kwache na de no bronya bre eye adeche ebre ya yede ekre dode akra mansente no Tara One Media Foundation enam Sompa chede so se ye ma makura fontoma ene ntade de akata won adagya so na ya mo mu bibi nso abowa no so twede amoni gye awie wono peye saa nso na nwisia ne nyanka woni biefo mobrofo nso no ye saade ama wonum ti no ye se odamani tene nsa ne yantomo aye chinte no wodi akakra bi a wono se ye niema anase sika ye se fabric kumase ase nom no Sompa ye ben soame ye enrom hotel ho udru ho na obisa ye bekira wo sanso na wode wani ekirem won kranza GC biabro sanim ho na obehu yesu nyane night market ho a wode ani yesika ababa akope na yede eje 0598 459802 0598 459802 Edia beba Tara One Media anase Blessed Foster Emi Profosi yan kancha wo say we adwade no pesa wo tira won kwaba mum na wonya aboafo mo mbeboa mo adwuma no etimi gina dia wo ba be ko China na wotwe baako na okodie wo kwa akopa aboafo ene sponsors o betimi aboa mo adwumadie no so no emu etimi atre na wo kwa wani maman we no abia bi wo ho eno nte no sika wo behia de wo ho abedom wonom wo 7-day visit mu no wo China no $2,499 bibia cover entiano uchi wi a yenga setua sika foforo bi abiem jabe na gi enchiremu ya ebro media yi so 0244 924573 na waje wo so Liberty Conference October edition no omahine Alvin ya edubuache esi wodi nyame ma anim na ya bompa ye sebe ya ehome biada ye de akikire ye no ye bede ye ho ede afri sa homa no ene obonsam pochiremu ti no memenda ebe na watch 26 October Jubilee Park ewo Kumasi ase no pa no nsia ken na dwumedie no ahyase na Minister Georgia Ej mame wo basia ba behu nyo Minister SK Frempong na Minister Kwame Jedu wonom ene ebe ma hu kronkron asane amanyame abofo nso ede akiraba abeje ne ma eya bra na obeba beye enhira wakwantu ho nsem nyina da Express Group of nsem na wode ekwa akwhye ukosua de okopa adwuma ye anase bia we adwadini wada Roma won krabata ne dosu kuma senkratema East Legon takra de sunyane tamale ne bibie ni wato wo ho de apete wo de ane so obefra bei na wagi nchechemu bia da wo pe amai bia so apese ukono wo be kire 0249 000448 na waje wo so imeka say ya bia kase ya kase kra no say oh munya me na me de me kokokra se de ma mani tutumi no me sesie ya me ya me tompo ano me tena se mentena ebia yem tim so na aba besua wo so a me so kwa agya na so asusu jeso ebo so fi se nya wo nkwa wo dia kopetri ko council see free 3 eba center for aso ya ba no na fatu sisi ya de kokko ne yem tim na se me bibia enkoye emfama baby a woko bia betimi anum we eye kokko adura enka 00546 107 107 0546 107 107
007 for ne tremu ewo corona heba dane heba misty heba ene apidank na kwagine dodo mu ewusia ya ka kire wo se eya ma wani enku wankasa wudwumedi ahodo ya wudie ho ni nyina no imipro ena eka ma yenko no munso mra yeba ensem no dodo na aka hase no mu a yede eba betoa mo so ni nyina no ene sa abato we se mo kokobọ akọ e de amagana for se wonhwe ena wanto aba amfa ma obi 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu wo ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Rakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu
no siabrem kaseɛ no ɛna yɛde ɛdan mo Sompa TV ne Sompa radio ahodoɔ no so no yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a na yɛwura mu ɛwɔ dɔm kuma no wɔn ba no de ne yɛ wɔ sɛ mmra hyɛbadwani ɛde ma adehyɛ yɛ wɔn wɔ adwuma ko enyam esiam abato mpɛsua so ɛwɔ mfifi mantemo no monyafo Dr. Kelsato Forsen wɔn nso so akɔ gyina mu ɛwɔ ningo mpɔtam hɔ ne nyina no ɛyɛ adesrɛdeɛ ɛna wɔde mu ɔman Ghana adehyɛ sɛ wɔn hwɛ ɛna wɔn amu mpem ankwankwato aba no amfa nto MPP amanyɔkuo no so fi sɛ emfie nwɔtwepɛ ya yɛde hyɛ wɔnom sɛm sɛ wɔn adane ama wɔ mɛm ha sɛ no no ɛkatwitwiri di ya wɔnom ama na mene Ghana no ɛnya ade Nyankopɔn ama mu ebetimi atua wie ɛna wiase mpo akɔ awie yente no sɛ ɛka sɛ yɛtoa wɔnom so wɔ abatoɔ wɔ mu a ɛne na Ghana yɛde eti ɛna ɛkɔ akɔhyɛ egyemu Kelsato Forsen adwuma ko enyam esi abato mpɛsua so mmra hyɛbadwani ya wɔsae dɔm kuma no ba no dani no ɛna wɔkyerɛ sɛ nneɛma enko yɛ nti na MPP amanyɔkuo ne nhwɛ na wɔmfa wɔn ho ɛnkɔlata wɔ abatoɔ mu wɔ abra Ghana fo mom enwo wɔnom enkonsan fama wɔnom na sɛnea wɔsi ɛka asɛm no ɛyɛ abra wɔnom ekohyia kitafo ahodoɔ ɛwɔ ningo empɔtem hɔ nam saa yɛ so nti no ɔka North abatoɔ mpɛsua so wɔmmra hyɛbadwani wɔnomonyafo Teresa Ladi awuni ɛna ɔno so gyina mu a wɔkasa yɛkyerɛ sɛ abatoɔ no amanfo ntoma wɔnom NDC amanyɔkuo no manyina sɛ bɛyɛ mpuntu ahodoɔ wɔbɛtimi aba abɛgye wɔ mɛyi ɛde asi ne kwan so afe yɛwura mu ɛwɔ ɛyɛ Menhia South abatoɔ mpɛsua so na ansa na ɔmba bɛto aba ɛyi de obɛgyina mu ɛwɔ mmarahyɛbadwa akonnwa ne di mu wɔ MPP amanyɔkuo ne di mu no enipa dodoɔ na ɛna ɛyi wɔnom eti ekɔ wie akyire no na ɛyɛ ade a lawyer ɛna watimi edi nkonim wɔ hɔ na so na afɛfo ya wɔ ne wɔnom esi akan no obi ɛte so no monyamfo wuso afiri ye prempɛ ɛyɛ ade abatoɔ n'akyi no wodi isi nkantam ɛnum nso nyinam so sɛ fa ho ne de ɛbɛyɛ bia no nkonim no wɔn nyina na ɛdi nti no ne mu abia da ne akyitaye bia da sɛ ɛfata se wɔde ma lawyer sɛ bɛyɛ wɔn no so betimi awura mu mmarahyɛbadwam no ɔbɛboa no wɔ saa kwan no so no akɔtoa mpuntudwuma ahodoɔ a yɛwura Matthew Poku prempɛ nso ɛhyɛ aseɛ no ampaniampa ne nuane ampɛ no wasesa nneɛma ahodoɔ ɛde abrɛ ɛyɛ abatoɔ mpɛsua so mpanyimfoɔ sɛ wɔnye na wɔmfa ɛmoa lawyer wɔ ne ntoabɔ ahodoɔ mu sɛ bɛyɛ nneɛma nyina so ɛbɛtimi akɔyɛ ɛde ama no ɛwɔ abatoɔ yi mu yɛwura Menu Joseph no ɛne kɔgyina nana owuso afiri ya na mu a wɔde nneɛma ɛkyɛ mpanyimfoɔ constituency executive member. Say campaign here kakra so owo edeboa constituency and PC campaign na constituency. Say ya MPP and issue abi say be 8 coming 7 December elections. Enti ene obaya okura ni 7 April si mako 600 plus and hostess so 1,000 and over. Say young fan to China party in the now young fan was so much than 4 or more the constituency. Now done now no far no more kai no ya bafo and we are any Dr. Mahmoud say 7 December then we do a M2
Erusia ni wakasa ye yewura menu Joseph ogina mu de mana no so afrie prempe se menhia south de wo gina ma prema shebedwa konwa no lawyer won gina won famo ne nto abono na edompiafo de man pipi amanyoko no ewo empotem ho won monyafo bubaka hasa wono ene gire mu a woje nieme wo wieye no woda asesei de man panyufo it is almost literally evidence bio so lawyer our PC bejila na nemu na mada na no su free prempe as the crowd so bema constituency chairman because constituency chairman and a PC and a co-chairmanship of the campaign within the constituency bema o in aswati be am bejila constituency executive and the coordinators and when we are the asidano the basic uso amana kodu na na osu afiri prempe se constituency ni dalasi me de sembre se so wala do do so a obeti be di abaka ho Eusia yeda so ejremo ewo menhia south abato empesia so ho na lawyer na ejebafo ewa no na se MPP amanyoko no mayi ni se won konkoden won to abomo na abato we se won timi enremu obna shebedwan se be yero Matthew opoku prempe ne nepa ahodo ene ne mpontu dwuma ahodo ya wo hyase no obetimi aba beto aso awie di ama adehye ye won potem ho enam sayo so ama ekwafo no che aban ya sabia no wode wonum atokese afre won se won hwemoa se be ya bato mpesua so ho no enipa bebro se wo ha na se womani ha wonom no wonhwe na omeye wonom surgery na se operation na fama mo se be ya wonso wani no ebetimi ehu ade kan na ho ka ne nyina da yewura yi se wafa e de ato no ho so na de power ya maye ye no mobrofo anka ye nipi o ma ye kwhwe ye ni ye kwa ye se ya de wo so ye mfa ye mra ye de ba so ya ma ye se mi huna de bibia kama pa ya anye metaku ya anye mesampoa lawyer tia ni nyina enti udi aduma it's not mama de nyina mbabata beda ebi amma izi menia jintimpa sebi emkase mi ba kwa gobe besinja emenya na mayini nzi ura pamia ka se jai sabia ne mpeso so ne mpeso so ka o my god no ko ne nim on the oil no se nka bia ale nta me kasa na me no bi di komo so fi aso ase so wenti ara be bi ba ko ma me so fi kafo a o mu ni mpeso aso but o mu ni na aba me te la dia e fe e nika ni na trese MPP ni mo pa o mo ba ya o mo ye eni faso dia e se mi na eno Eusia lawyer nana ejebafo no na ejemu MPP amanyoko ni dimu wa menhia south abato mpesua so sebe oberemu ewo mrahye bedwam akotwe mpunto di abre na de hia boboa no na waya de fefei de ama ne mpesua so fo esi aso asefo nyina breaki protocol de ho agigemo no ne nyina ne se wani sebe ye betimi ehu ade ene abato no so dru de ani ne de kwohwe poster no so ballot no so ntina bibia timi akoya omoto na ase adwom de emano no afe Yanko President Hedema Graduate Nurses and Midwives Association Yera Ibrahim Haruna nenko for ya wono so awie nurse ne midwifery school ahodo ya chese wono nya adwuma nya ya waka won ho abom yekuo no wono ma we san sem bi de ama no ama ono so abeto de ama so mpaka sefo se yemo na ewiase nyina NTB wo kyeresa won sense fom papa 1 pp aban mu wo hwe bo sha kase ya wode ma wono mu a eyade anya no
ɛna wɔn nsa kɛn wɔwie sukuu aba bɛtena fie bi deɛ mfie bɛɛ deɛ wɔ hɔ abosome bɛɛ deɛ wɔ hɔ nanso nneɛma ahodoɔ yɛ atwa fata sɛ wɔyɛ bia no sɛ bɛyɛ a wɔbɛnya baabi akɔhyɛ ayɛ adwuma no ɛyɛ ade a wɔayɛ awie nanso n'aban no asɛ wɔyi n'ani de ama wɔn ɔmo hu deɛ kɔ ehu deɛ bɛnt ne sei ɛna wɔnom se de akyerɛ amansan for a gentle and fear financial clearance and also na baby. Nanso, yen near a Asemna Kasa. Gonia Kadian Kabe Ministry of Health Assem 15,000 now 15,000 crown and Munche Mukakran say Ministry of Health my own say 15,000 one the kind of amount for a coin on fast far on the area now so much kind of Biamanaka 8,000. Let's say a main batch in the Kranaka 8,000. Yeah, fair batch be referral batch. I turning in 2 batch into the second batch, which is the referral batch. I'm going to me access a portal. Now see Busahun Sembia. Aye, Ochna and net Ochna. You only say Mreno so qua neko. And it's 15,000 in a handsome Abbey Briama. Last week, Yakrano, Yatro Katako, Ministry of FSC and Chief Director is here. Now, so Minoka say, Nya, Kasen run a percent in Indonesia because timelines are more tray and say, best at here, Dumano. Nanke 15th of this month, I say, and Naka, you be wiping on the ashen. Sia young quiet name International Water Management Institute. Ya one so a share consultative group of international agricultural researchers no ase. One ye kwobia, one more ensha ban so so den sama to dwa chese de galamse no esia sese yen sase no bino. Sa yan share anye bibia fa wan hwa asase no yentimi emfanya ne pa bia biam nam sa yo so nte no one ma je sase ne bi ya one mo ye ne nyina ne se me one mo duadua wo so se be ya asase ne pe ye wo no betimi asa ababiem wo eme edua yechi Dr. Gerard no ena regional researcher wo International Water Institute mo one central for bonkomo efadwumadie ho se omoye man ni wia asase no usually enye wasteland ye betimi aye bibi wo so e betimi ama asase na sanya na hoden bio so ye free bibi phytoremediation where you try to reclaim the land using organic and organic manure, trees that absorb the heavy metals, and a host of activities to make sure that assassino enya nintuma pa enya hoden ana e wan san na omo reclamation. So we want to encourage people, the person encourage amanfo say the be ya omo de omo begim we wunya NGO so wa be boa wunya 1 acre of post mine land and one say wow yama won chire na wa ye den wa ye wade na wo befu Ebusia ye Roger Adada okasa ye no na ese kunsu afo no Southwest Mensinimo e na wahye won dwumede na se awoduadua mei na won monyafo Frempo Bonsu wono ene aban krache panyin ya wono atua mensin ya no wono so eka kakra e de to aso Sere usika National Water Management Institute already made wa bidilu kunsu an ma medi tu pa se o se emirating bo ma se dwumede ne tikoso so ya bia o maye mania o ma reclaim land ya watu dua me ama na kama se ya we chere se they are banning because they team criminal land na between the no mabi do say mana come anti agitu na e be se ko for so hwe sa me ya mo handi no ba bo bu so be hisu ama ko fa kan so to be benefit every side me di we say o say minus no na nanom no mo trasi na o hwe be a community man we ya do mai ni nyina no mtu hwe no mo kata ni nyina so mai no kata so a fi se beti ba sa da ye adafofo ama do e di no so te ba bo ma mu ni nyina Ebusia on monyafo Joseph Frempo abankra chepanyin nsem no echi no ena enipa dodo ya ebi ye empanyinfo ahodo ne wonma honam kwadua ne bi no atechema no wonom so ekasa ye eda empanyinfo ya owokuo yi mu ase ewo mo ahodo ne achitaye ya wode ema wonom ho
de mayama ya eni aso ni se de me sisila menu di e ka se nyima ni ji anam bo ye me ni ji pa ti yiri ye ho aye se ni be ya mbe san aye foforo ni asan aye foforo aka ho me uma me 2 acres 3 acres pra me ye cause me de medro me ni se me side duma ku eduma na me ye ti me ye o mo de me ka sa ku eduma ye no as ba bi a mo ye sa project na ben ene ma fu ne bo shi no ho ana hu se mo ho am so no me ko busa ma e ko busa am se company bi na ba se ba bi a o ma se ensase edidi egala no ti o mba e de o ma mi ti ama ni sebe fo ne ma ye bre o hono nti e ma ni ji bebre se o mo so o ma mu o ma se bia me de sibu ni Ebusia yefa ni nyina ensia senom ne na ye Rasante ye bo Benedict aso no ene semfo panyi akosua somu aso dela mesese Japan na naire ba kope wono so ene ten fidie ne chichinchim ne fruma ede ema yen afekokwa Veronica Jando eboa yen maami ya Grace Adepa adubo adomo no ene domboa ya video so ahodo social media handles wo hwe ye nyina no eye na adom ne ntia buzi the caption man so eboa yen afe Fast Dama News Crew. Yeah, was Sompa 93.12 Kumasi Kasia dem. Sompa 98.9 Sunyani Kasia dem for and a Sompa 90.